Bafowethu ngiyethemba ukuthi niyaphila lapha emakhaya. Sinodadewethu namhlanje owagileka ngobhuti owahlangana naye kwi-social media owayezade eboshiwe esejele. Bahlangana kwi-social media kwagcina sekuqhuma umjolo. Manje udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani kahle kahle. So nowakho ubuka le video uzokwazi ukuthola isifundo nawe ube khona okufundayo kulokho okwehlele udadewethu noma kulesi sigameko esehlele udadewethu. So dadewethu siyakubingelela siyabonga kule show yethu. Sicela usithathe osibeke kusuka nokuhlala kodaba ukuthi nahlangana nobhuti kwenzakalani step by step. Ngibingelela kubabukeli. Uthi kuphakamisa ivoice nje ngesakho. Ngahlangana noGuy nge-30 za-April kulo nyaka lo. Yeah. Okay, uGuy kuhlangana kwami naye sihlangana ku Facebook. Saxoxa noGuy saxoxa uGuy ke wangishela ke. Engisheleni kwakhe wantshela ukuthi usejele kodwa uzophuma wayezophuma ngoJuly. Sahlangana ngoApril. Yena ezophuma ngoJuly. Okay. Mhlawumbe bangabe boshiwe uyakutshela ukuthi uboshelwe yini noma nje mhlawumbe uyakutshela ukuthi usejele ngaphakathi. Wangitshela ukuthi uboshelwe ini. Alright, ungasichazela ukuthi wayeboshelwe ini noma kusabalekile. Ngakuchaza because akusinto ethusayo kodwa ke noma angazi noma mhlawumbe ngitshela iqiniso kodwa into engitshela ukuthi wayesebenza like izinto lezi zasema-restaurant izinto zasema-restaurant shuthi umuntu ayemsebenzeli wangabe safuna umkhokhela imali yakhe. Okay. So wase wamvalela endlini yabo wamthumba like kanjalo akamba endlini yakhe kodwa bona bathi ama-judge athatha ngokuthi ukuthumba vele uma uvalela umuntu endlini futhi ukuthumba yahlobo bayiboshela icala lokuthumba kodwa ke sihlalo kudabeni ngiqhubeke naye indaba ukuthi yena yeah. Wamvalela endlini shuthi wamshaya ngempama memshaya ngempama base bathi bazomcharge ukuthi umvalele endlini wase wamshaya angazi ke noma kwakuyiyona into le ukuthi wamshaya ngempama noma khona okunye akwenza. Yeah. Kodwa umeshe naboshwe 3 years eboshelwa lokho. Yeah. So angazi ukuthi kuyikhona. Sendhlangene nobhuti kwi-social media ubani wa-inbox omunye yena wa-inbox wena kwi-social media ngesikhathi nihlangana. Yeah, uyena wa-inbox yami. Okay, sendhlangene nobhuti uqhubeka udaba. Okay, sahlangana ke noGuy wangishela ke sagcina sisithandana. Ekuthandaneni kwami naye bekumnandi nje futhi kakhulu because benginikeza sonke isikhathi. Like bengapheli isikhathi esilapha esingango 2 hours singakhulumanga. Senze ama video call isikhuluma kube mnandi nje yabo. Nenza ama video call uphakathi ejele uyambona ukuthi ungaphakathi ejele. Alright. Noma phela ukuthi inkinga ngeke uze wazi because ngithi manje basina so hostel khona imphethe kanje because yena wayesuka esembhedeni yona le ngathi yasejele masikhuluma le kanjalo manje ke. Okay. Yeah. So wena wabona ngathi usejele vele. Yeah, because yona into engitshele yona ndabule. Okay, qhubeka. Yeah, okay. Sathandana ke noGuy ke. Masithandana uGuy waphuma ejele. Before uGuy esasejele into engimangazi ukuthi wayengangicela ngisho airtime yabo. Kodwa sesikhuluma like every time. Senze ama video call kodwa nje ngikhumbula ngelodi la ngethi nje cela ngimthengele idatha. Kunalokho uyena wayezethu uzothengela mina. Yeah. So iyona into nje le yayingithusa. Okay, uGuy ephume ke ejele. It was 16 zaka July. Yeah, 16 zaka July. Waphuma uGuy ejele. Umephuma uGuy okay saplan ukuthi ke sizobonana because nami nginalo vele ikhaya eliseGoli ke ngithiwa wayeboshela eGoli. Yeah. Ngephi Sunset. Okay, saplan ukuthi sizobonana ke mase ephumile wayelesa sejele saplan ukuthi sizobonana because nami nginalo ikhaya lisejele. Okay, wathi yena because kahlahla uzalwele Soweto. Kodwa ngoba mase ephumile emsebenzi uzofunela khona ngaseGoli because vele ikhona la isebenzela khona before eboshwa. Okay. Okay, uGuy ke
ephume ke ejele ehambe ke eqele eSoweto ke elungise le ndaba zilezi ukuthi yabo uphume ejele ke ogeza. Hayi ebuya uGayi esezegoli ke. Mebuya sesiyaxoxa manje ukuthi because phela esasejele ubefisa ukuthi sihlangane lokho ukuthi mase siyamele kubonwane nje ukuthi siyabonana ezabantu abathandanayo. Yeah. Okay. Communicate ke ngimtshela ukuthi manje uzohlanganisa nemali ukuthi ngize because wena uthe uzolukho njalo. Mawuphuma nje into yokuqala la ukuthi sibonane wathena usalungisa indawo yokuhlala kuqala. Ngathi okay. So ngifisa ukuthola la ukuthi ngalesikhathi sephuma ejele uzizwa kanjani mhlawumbe unalo novalo ukuthi usephumile ejele and senizohlangana okokuqala. Angenalo because ngathini umuntu abawumuntu khona ukuthi umuntu noma ningabonani kodwa nje ekunike lo luthando lo ukuthi uzufile ngathi mhlawumbe niyazana ngenabonana before umuntu right nje so angenalo uvalo la ukuthi sisobonana. All right. Okay. Elungise ke indlu ke. Engitshela ukuthi uthole iflat. Qale ngimangala ukuthi iflat kanjani manje futhi okay but then it's fine. Uthi hlala eflatini ngathi okay. Eflatini la khona uthi khona izinto zakhe ayishiyile. Like wayishiye kubantu mebosha abantu bayithatha izinto zakhe bayithatha bayihlalisa kubona. Bayigcina all right okay. Bamgcinela zona la ehlala khona. Mase buya ke into zakhe wahamba uyolanda. Melana into zakhe into yokuqala nje eyangimangaza ukuthi khona umuntu ongabosha 3 years ubuye like umbhedo wakho usaseright abantu abalali nje umbhedo wakho. Okay. Kodwa ekade ngitshela ukuthi umbhedo akanawo so uzoyuza usofa because khona usofa ovulekayo wenzeka ezombhedo. Ke nginganake nje ethi kodwa nje mangifika ngizobona ukuthi senza kanjani solala kona because nawe uzolala kona. Mase jikijiki sengibona umbhedo futhi hayi abo nginganaki because konke lokho kubona ku video call mangabe. Yeah, senze video call noma because isikhathi esiningi mangabe yabo engichazela into umuntu othanda ukuthi umuntu othanda ukuthi engivideoize engikhombise ukuze nami ngibe neshow yalento ayisho ukuthi into kanjani. Yeah. Okay. Bese ke uGayi bese ngitshela ukuthi uthole umsebenzi. Nomsebenzi ngingawona umsebenzi mhlawumbe ukuthi umsebenzi nayo omgcolisayo. Kodwa okay lo msebenzi lo uthole sebenze bese ngitshela ukuthi uthola imali encane imali ayitholayo ukuthi khona ukuthi erent endlini phela nokuthi ethola ukudla nemali etransport. Yeah. Okay before ethola umsebenzi wangibhalela ke ukuthi ucela ukuthi ngimfakele imali ukugibela ufuna ukuyofesa. Athi mina okay ngamfakela imali ke. Yeah. Wahamba yofesa wangivezela ivideo futhi wangivideoizela ivideo sethe. Lethe umfakela imali. Nalapho awunalo uvalo ukuthi lo muntu ngenzeka useya-scammer. Uyamfakela nje ngokukhululeka mhlawumbe ungasho ukuthi mhlawumbe kwakuyimali leyo kodwa umfakela yona. Cha phela asisize. Deba ngasiyona imali enkulu ngoba washad because yabo phela wangayi kude. Okay ngamfakela ke yo mali leyo. Into engenza ngingasabi because kade sejele vele imali wayengangicela so wayiqala ngangisenqina ukuthi ngidisappoint because yabo icela ukuthi ngimsize for the first time. Okay ngimfakele uGayi imali engibhalele ke later ngitshela ukuthi hayi utholile umsebenzi angazi lapho ayithole ungazi izosebenzela ebar. Yabo ebar. Okay. Ebar izodayisa utshwala kodwa kwaba sho into yosuku lodwa because wakhuluma ukuthi ngalo day longekezelala zobesebenza ebusuku ngathi mina okay shuthi kwakuyinto yosuku lodwa because emva kwalokho waphinda futhi wathi usesebenza angasebenzani le ndaba ezinto zamagas. Yeah. Wahamba nabantu laba deliver amagas.
kodwa akekho permanent shuthi ke wayethola le mali enikezwe laba abasebenzayo bona abasizayo. So leyo mali wayekwazi ukuthi erent ngayo kuphela. Okay ke sebenze lapha sebenze bese ke ngithi mina cause usuyasebenza ngifakela phela imali yokugibela ngithi ay eqale manje ubuntu ngifakela imali yokugibela inkinga manje ngingakufakela imali yokugibela ke manje ufika udlini la cause yabo ukudla kukho ngathi mina wena udla ini ngizokela ukudlayo wena yabo bese thina ay ingcono mangabe wathi okay mase kuphela inyanga okay ngizokwenza lokho ngithi mina okay ngithule ke sambe isikhathi phina futhi phela inyanga ethi mina ngifakele phela imali ngibela ay phinde futhi umuntu eshayistela soda inke kuzodlani mawufika la ethi mina hayi okay anginankinga vethu shuthi mina kumele ngizamele mina imali yokugibela ngiyize wathi okay anginankinga hayi shuthi ngizama imali yokugibela ngimtshela ukuthi sengithola imali yokugibela ngigibele nini ethena anginankinga ukuthi ugibele inkinga uzodlala mawufika la ethi mina kanti indaba lokushela into ukuthi ngizodlala wena udla yini kanti yebo ethi ukuthi phela ngesifani yena umfana mina ngintombazana so ngeke izifane into yethu ngithi mina okay ngiyakuzwa shuthi mina kumele mangize lapho ngizame nemali ukuthi sengukudla noma kube kanjani ethi yena aya mina ngizokutshela mase ngiright ngcona bo ukuthi uze nami ngiright ngalokho ngeke ngilokho ngishawa amahloni ukuthi yabo uzodlala manje ngizolambisa ingane yabantu suka le Natal izolamba la ethi mina hayi okay akunankinga yabo cause ngangafuni ukuthi siloku sixabana ngithulele nje sihamba isikhathi ephinde futhi engibhalele ethi ethi ushodele ukudla yabo ushodele ukudla ucela ukuthi ngimfakele imali noma ezokwazi ukuthola nje noma isinkwa something like that yabo ezokwazi ukuthola noma isinkwa edle athi mina nginayo imali kodwa nginayo imali engango-50 ekhadini lami so ngamsendela yona wathi angabonga kakhulu ngimfakele imali hayi ethi okay ebonge-ke yabo ebonge ngimfonele later ngimbuza ukuthi usithengile ethi uyithenge ngimbuza uthenge into yokudla ethi ya uyithengile ngithi okay siqhubeka sithethe no guys siqhubeka sithethe emva kwalokho okay kwahamba isikhathi ngithi ngiyamfonela ifoni kwahamba safika isikhathini sokuthi ngiyamfonela ifoni akasayibambi yabo ngimfonela ama-video call akawabambi so lebe ngixaka ukuthi kanjani manje cause wena ugayibo umuntu owenza umuntu ohlezi nje masenza ama-video call siyafonelana asonke isikhathi bengapheli nje usuku singakhulumi so iqale lento ngisolise manje ukuthi hayi athi umuntu sekashintsha manje kwenzakalani sekukhona inkinga manje kwenzakalani okay bese kuhamba isikhathi-ke eyibamba ifoni ngithi mina ngimbuza ukuthi hawu manje kanti kwenzakalani wasungasatholakali manje efonini yindaba wathi yena manje usesaba ngisho ukubamba ifoni yami cause masikhuluma mina ngimtshela ukuthi ngifuna ukuza manje inkinga enakazi ukuthi uma ngifike la ngizodla yini kwanayo uqakekile yabo ethi mina kanti wena yini lokhu ukhuluma indaba yokudla wena kanti uma udla usukudla yini shuthi wena lento edla mina izongihlula ukuthi ngidle noma kanjani ethi nayo useyasaba nje cause yabo manje mina vele ngibona ngathi uyangi-avoid akafuni ukuthi ngize angithi okay bese ethi yabo nje kuyinamhlanje nje angazi ukuthi ngizogibela ngani ngendlini semsebenzini ethi usebhinoni yabo eBinoni nami nginalikhaya eBinoni shuthi mhlawumbe kwakuyindlela ukuthi ngimzwele ngize ngithi hawu ngakithi ngingazi ulale etabeni vele uhleli ngakithi okay bese ke ngithi mina because vele ngangila town eBay ngiseBay kade nginemali encane nje nami ngathi mina mhlawumbe ngingakufakela imali engango-100 ukuthi ugibele namhlanje noma nakusasa yabo uzokwazi ukuthi unakusasa uvuke emsebenzini wathi angabonga kakhulu ke ngimfakele
ngimfakela imali agibele-ke engibhalele ngabo 9 entshela ukuthi usetheksini ebhekendlini. Ngathi okay akunankinga. Yeah. Emva kwalokho-ke wavela umuntu wathula straight nya. Ngixoxa ukuthi manje kwenzakalani futhi umuntu akasatholakali kade vele kade ngimthole kanzima. Sengilokhu ngimbhalela ifoni engasayibambe, ifoni esayibambile seqala phansi futhi wenza izitori zakhe asatholakala efonini. Okay nginganaki nje yabo ngithule ngithi mhlawumbe ubhizi. Yabo ngithule. Bese kuthi okay eyibambe ifoni-ke enza i-video call semsebenzini. Sikhulume ngimtshela ukuthi lento yakhe ukuthi angatholakala efonini angithandi because mina yangisolisa ukuthi mhlawumbe khona into ayenzayo bese thenayo ayenzi lutho yena yabo. Yeah. Ayenzi lutho ukuthi usuke busy ngomsebenzi yabo. Ngithi mina hayi okay engisendele enye into nje iphepha ngithi mina ngifuna ukubona umsebenzi lo omenza ube busy kangaka engasasitholi isikhathi sami. Engisendele enye into nje ngingayiqondi nje nami ngithi hayi okay yabo ngithulele ngiyekela. Bese kuthi kudlula isikhathi esincane nje yabo mhlambe kwa 3 days ngifone e-auntie ifone ethi busy bese yayicancel. Ngithi mina yabo ayaqala-ke lokhu kusha because uncamela ukuthi ifone angayibambi straight. Le yayibamba ethi busy yayicancel enjani le. Phinde ngifone futhi yabo. Angiphinde ngifone futhi angayibambi ifone. Phinde ngifone futhi angayibambi. Mase ngithi ngiyafona futhi sengiblokiwe. Ngithi hayi yabona-ke lena-ke iyangiqala-ke. Then bese ngimfonela nge-private number. Ngimfonela mhlawumbe ngamfonela because ngase ngifuna ukuthi uma kuthi khona lento ayenzayo egcine secikeka yabo kube ukuthi uyabaseleka nale ntombazana naye imtshela ukuthi ekuse bamba ifoni phela kanti into afuna ukayibamba yabo. Yeah, ngiyabona. Asingenzela ukumbasa nje ngimfonele ifoni angayibambi. Okay ngigcine sengidikile nami ukuthi hayi singimiyekela. Bese kuthi mhlambe because ngangimfonela ekuseni bese kuthi ngikhaza semini la around about 2 ingene i-call. Sengiyajabula ukuthi hayi nangu seyangifonela mhlambe bebhizi yabo. Yeah. Anti phone khuluma intombazana lithe lo ngithi mina yibo manje yakwenzakalani khuluma nobaba mina ethena ukhuluma nomfazi kaThembani ngithi umfazi wakhe kusukela nini manje umfazi wakhe from when wathena yini mina wakutshela ukuthi ushonelwe yini mawuzothi yena umfazi wakhe kusukela nini athi mina ibo hayi ngicela ungikhulumise naye bese thena hayi nangu la iminyango umile ukuthi wena yena umbangela isicefu libe liyamfonela andiyamdina lento yenza acela ukuthi uyeke lokhu umfonela athi mina ngicela ukuthi unginikezele ifoni futhi umuze shela into ayishoyo yena hayi ethi uyanqaba ugaya afuna ukubamba ifoni hayi ngithi okay ngimiyekele. Yeah. Ngithule ngalokho njani ngabe ngisamfonela ngisithulele. Okay ngihlala kuba lento ethi hayi manje uyangijwayela lo ngeke phela ukuthi umuntu like sesithanda lesikhathi sesithandanile engikhombisa ukuthi ngithanda imva lokho uzongijikela manje ngoba nakhe sephumile ngaliphi yabo. Yeah. Hayi bese ke ngithi mina athi ngimfonele ngakusasa late sasa ntambama ngimfona ngisasa ntambama eyibambe-ke yena ifoni ngithi mina mfethu manje lo mfazi usoqhamuka athi yena bevele khona ngithi bevele khona kanjani manje yabo because mina bengazi ukuthi akandayo umuntu. Hayi bese thena-ke phela bengithi nikhulumile yonke into izwe kanti nikhulumeni lento angitshele yona iyiyona ngithi mina iyiyona ethene hayi ngithi okay ngimuze futhi naye ugela ukuthi sakhuluma sasekhona shothi endinahamba. Hayi ngithi okay yabo ngivele ngidlule lapho ngithulele ngivale ifoni yami ngidlalele. Bese kuthi ngakusasa because beyahlahle into bese engase ngifuna ngifuna ukwazi ukuthi ahlahlele ukuthi sike sathandana into ebivele ikhona leyo noma mhlambe bengiscam ngimbuze efonini ukuthi
Mawuthi wena lo muntu akubevele khona shuthi le yami nawe ukuthi besidate shuthi be scam ethena bekuyi scam bingekho ngithi mina shuthi wena nje akazi ngithanda from the start ethene ngithi mina okay and it's fine anginankinga ese engivaleka ifoni ngakusasa emini ngikala isikhathi selunch yakhe yabo because ilunch yakhe ingabo 2 ngimfonele ngabo 2 before ngimfonele ngibone i-text yakhe ku WhatsApp wami ethi mawuthola ithuba cela ukuthi ungifonele bese ke ngiyamfonela angimfonela ke yabo ebamba ifoni ebamba because ngamfonela nge-video call ngimfonela nge-video call ebamba ifoni ngimbingelele njani yaphi ngithi mina nje manje angikufonele mhlawumbe ukuthi ngiyakuncenga ngithi asibuyelane or what ngifuna ukuyazi ukuthi lento yami nawe ke ya exist yini because mhlambe ezinye izinto ubuzozisho because ubona lo muntu esendlini manje ngifuna ukukufonela uwedwa ukuze uma ukhuluma into oyaziyo nawe ayinto oyikhuluma wona kufuna ukujabulisa lo muntu okhona endlini so ucela ungichazele lapho ukuthi ibikhona lento yami nawe noma akazi bekhona hayi okay eshoko ukuthi fethu ngiyaxolisa yabo lo muntu lo obamba ifoni yami anayo password so mina iphutha lami ngalisho ukuthi okay ngithatha umuntu ngamlethe endlini leyo nto le ngikujolelile lona phutha lami lele ngilenzile akekho mina umuntu ebengithandana naye kuphela lo muntu loyo asinalo ngishiva isithandana naye umuntu nje engimthole sengimthola sakhuluma yabo then waseweza kwazi ungivakashela athi mina uma nje ifoni yakho uyibamba kanjani uvumela kanjani ukuthi wena umuntu ebambe ifoni yakho ekhulume lento ayikhulumile ukhona futhi wena ubukela bese thena yena akasuyena umuntu othanda ukukhuluma akuthanda ukula ngithi mina okay ngiyayizwa le wena ngikubuzile ukuthi lo muntu uqhamukapi ubona usuthi nomfazi lo muntu lo useqhamukapi manje wathi yena ahlahle ngoba echaze ukuthi yena asiyo umuntu othanda ukulwa yabo akathanda ukulwa yena umuntu othanda ukuthi yabo nje yonke into ihlezi right ngathi mina shuthi uma uthanda ukuthi yonke into ihlezi right bufuna ukuthi ibe right phakathi kwakho nalo muntu usendlini mina awunendaba nami bese yena cha it's not like that ukuthi nje ubenzela ukuthi yabo uvinjwe indaba yokuxabana athi mina okay mfethu ngiyakuzwa kodwa mina ngiyakutshela khona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuthandana nawe because ungenza isilima yabo walanda wona leyo ntombazane wayilethe endlini kodwa mina mangithi ngifuna ukuza lapho ngibuza ukuthi ngizodlala shuthi yena lo uyakwazi ukuhlala engadlini hayi esho ukuthi uyaxolisa ke ngeke kwazi naye ukuthi yabo ehlukane nami because mina ngazi into eningi ngaye yabo sesiyazana futhi uyangithanda ngeke ngisengimsezini nakwezinye izinto yabo so ngeke kwazi ukuthi ehlukane nami naye ngithi mina shuthi ke angazi ukuthi kuzoba into kanjani because mina noma ngathi mhlawumbe ngiyaxolela kodwa ngeke kusafana ngeke kusaba ilento le ngeke kusaba ngathi ngeke sathandana ngendlela le besithandana ngayo eqaleni because mina senginalento ukuthi wena ungikhulumise nentombazane nawe futhi wavuma ukuthi nathandana naye hayi bese yena ke ethi ke uyaxolisa ngalokho okwenzeke kube yiphutha hayi ngithi mina okay ngiyakuzwa angazi ukuthi indaba vele bengidoma because mangabe ezongitshela into nje ngikholwa le ayisho makathi uyaxolisa ngithi okay ngixolisele ngiyamxolela lento ayisho angazi ukuthi like indaba yenza ukuthi umthembe kanjani yenza ukuthi ngimthembe yonke into nje ayisho ngiyethemba okay idluleke lapho okay kube ukuthi siyaxolelana ke siqhubeka siyathandana okay sikhulume ke sifonelana nokuyi sifonelana last day yami naye ukukhuluma nje into esile okuyibirthday yakhe okay ngebirthday yakhe ngamfonela okwaqala ngamenzela i-text ku WhatsApp ngambhalela ngamenzela ne-VN ebonga ngimculela okay anganoma wayibona noma akayibona ngani kodwa emva kalokho ngamfonela mangimfonela ebambe ifoni ngimculele yebo ebonge bese ntambama
ngamfonela futhi hayi umuntu ifoni akayibambe imfonele e-anti cancel imfonele akayibambe umuntu ifoni vele mase suke ngiblock futhi hayi vele ngisayi bona ke ngifuna ukuthi mawuthi la ukhona nentombazane ngifuna nayo izibasele ukuthi hayi mfethu amba le phone le yabo ifoni kumele I think hlaba uma isikole ngawenza I'm more than 16 because ngangicasukile yabo ngibaselekile nje ukuthi ayibo ngomuntu engijoyela kabi okwesibili futhi ayiphinde lento ayenzayo ngimbhalele message ngithi akushuthi suqala phansi lo febe bakho nje manje ethena ebenjalo okay ngishuthi suqaphanza lo febe bakho bese ya reply again ethi it's ayikuthi benze ufebe bambeka ethe bebemenzele i-birthday celebration emsebenzini wakhe manje bekuyena obeconnected beconnecte ngefoni yakhe edlala ingoma ngithi mina kubo bonke nje abantu wena nje onengoma bakhethe wena nje ukudlalisa wena ingoma zakho ayibo yethula yabo ngithi okay ngikholwe lokho akushoyo ngithi okay bese kudlula ihlampa 2 days angithi ngiyavuka okay ngithi ngiyambhalela umuntu angaphenduli ngibhalele ngifona angaphenduli ngibhale ngifona angaphenduli esithulele nje ayi ngicine sengimblock WhatsApp phinde ngim-unblock futhi ngimbhalele eyithulele wathi suka lapho ngathi ngisuka ngabhalela usisi wami ngathi ngisacela ukuthi embhalele yabo ngifuna ukubona ukuthi uzomphendula nini wambhalela usisi wami wamphendula wangifowardela ke ngikhombisa ukuthi umphendulile yabo ngixaye ukuthi kanti pho manje mina indaba engangiphendulini mhlawumbe e-wrong into engiyenzile noma mhlawumbe futhi useqhubeka nalento yakhe le ayenzayo yabo hayi bese ke ngithi ngiyabuka WhatsApp sengiblockile because ngino WhatsApp abawu2 mina ngimbuke nakulo engiblocke kulo ngala bese ngiyombhalela kulomunye imbuzo ukuthi kanti indaba manje uyangiziba ngalokho yangiblock kwenzakaleni mase ngithi ngiyabuka futhi khona sengiblockile hayi ngixaye ke manje ukuthi shutha hlahla inkingi nami ke mase ngiblocka yonke indawo gcine sengicela omunye umuntu ukuthi cela ngifonise engifonise uma ibambe ifone ubese taxini yabo ngithi mina hello enedeza nje ukuthi mina vele cancel ifone so manje into engixakayo ngazi ukuthi mawukuthi ahlahle vele ubengangithanda ube khona umuntu onayo yini eyenza ukuthi enqabe mangithi ahlukane ethena usafuna ukuthi siqhubeke sithandane so into engifuna ukuyazi ukuthi ngenze njani because lento le ngisubuhlungu yabo because umuntu bese ngimthanda noma besingaze simethane kodwa nje umuntu ngathi bengikwazi ukukhuluma noma yini naye yabo bengikwazi ukuthi ngibe open kuyena sikhulume nje kube mnandi ngibonise bawucabanga mhlambe yini le edala ukuthi ngaso sonke isikhathi mangabe ekhuluma into umethemba uzizwe uyamethemba nje angazi noma mhlambe bekwenza ukuthi bengimthanda angazi serious noma mhlambe wenza ukuthi ubesejele because ngizwe ejele ukuthi umuntu oboshiwe ngendlela ahlakaniphe ngakhona uyawazi ukwenza izinto ungaphandle umenzela into engaphakathi ejele ngisho kanjalo but ke asikho lapho njengamanje ngiyaxhumana nobhuti noma mhlawumbe nisaxhumana sekwa-block asaxhumana because ungiblockile so nami ngibanga sayihlupha ngokuthi ngilokhu ngizama ngicela abantu bengifonisa vele ngingayiyekela nje kanjalo alright bafethu sinjalo isitori sadadewethu uyafisa ukuthola imbono yini lapha emakhaya ukuthi ngicabangani mawukuthi mhlambe nawo nesitori esithi asifane nalesi ungasibhalela lapha enambeni yethu ikhona lesi screen usichazelwe lokho udaba uyafisa ukuthola imbono ukuthi nina ngicabangani mhlambe yini okumele ayenze le situation